Sila suruh malabikin dan niya tomato malabik yang kerja maseri fung Allah Ta'ala. Ahadere kata iyewe aswewe merupakan ibadah. Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Maka da surona Allah Ta'ala agar apunna punnanna bali bolai lauri bali bolana. Apa jawaban Rasulullah? Maka lampe ya rohat deseir. Hanya saja ada dua yang bisa kita garis bawahi. Maka danarik ko yero bali bolamu nakannai rio rennu. Nakannai pape dale duangi mario. Ucapkan selamat kepadanya. Neke upanna natujui pacoba nakannai musibah. Maka iduangim pawai tiwina. Perlu igaris bawahi pak. Tega yaseng iduangim pawai tiwina. Iduangi alena punnai bola. Mpawai tiwina nasaba iwerennai pacoba maraja pole risese arajanna fung Allah Ta'ala. Imma gi iduangi mpawai penadding ye angkewe natiwi. Imma gi ritujunna waramparang. Aga yaseng iduangi mpawai tiwina. Iringengi aga na penaddingi. Ajak tosi na idi taneki tiwina. Apa angka tahu pak ilolonga dena risapa? Ya kolawi rito matewi sibuk tosi macarita. Aga na carita, aggalungang, addarekeng, apangempang. Padahal ketika kita melayat ada aturan pak, angka ada natarwaki agamata. Aga ipegau pakanjaki parenggarat tak tumelo doang. Maka day nabita apamua tu tau mak dampe madeceng lauri to matewe ijello iko malekae maka datau salama iru. Apamua tu tau mak dampe maja mak bicara mondri ritujunna to matewe maka day malekae to macilaka nakapa ye. Makanya pakasingi ajana na to mak bicara salah. Itulah sebabnya narek ko malayat itawe pak dua miturupan na ipasurang iko puna boleh. Agiro narikotan niya werino gola-gola. Aga batuangan na. Andre no gola-gola pa jeni mandan na eh. Ang kato tau sibo mandan na capu mato gola-gola. Batuangan na aga. Narekomelo ki mak barekada. Ap barekada ki nasaba ada-ada macanding. Yan ito sa barang. Warekada na pun na boleh ritujun na gola-gola eh. Sila suruh malabik kinanya tomato malabik yang keri maseri fung Allah Ta'ala iduangim pawai tiwina. Makanya ya roriolo pak tomatuata ketika ada orang yang melakukan takziah dia pernah cara memakui tahu riolo pai mapangaji mi. Apa yang mereka lakukan? Narekolawi bolana tomatewi mereka membawa pada set di onron-ruang agalisana warre tas silitere tas sibang. Untuk apa? Bisa meringankan beban. Ya roriolo pak. Ya tosi di makokwe. Tauwe mapegau. Alena denan nasu seminggu. Nah, lah satu ye. Sila suruh malabik kenanya tumatu malabik yang kere maseri fung Allah Ta'ala. Selanjutnya berbicara persoalan kematian. Ya senge amate ngepa. Ya senge amati yang merupakan rahasia azali pole risese rajan na fung Allah Ta'ala. Narekomaka de merupakan rahasia de gaga tau pahangi ritujunna amati ngengi. De gaga misengi maka da upan na melo mate. De gaga misengi maka da watun na melo mate. Tidak ada yang bisa memahami. Sehingga narekomakui rodena gaga pahangi upan na melomate, dena gaga misangi watun na melomate. Terkadang ilolongat tomatuata na tuntu na lalung na putir ya senge pak disengeng lalek kamatian. Rilalan na kita na guru taki Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Narampe koro ang kaset di pasalang ya senge pasalak kamatian. Ternyata banyak orang yang berusaha mempelajari. Ternyata de gaga misangi onruanna wattunna melomate. Yang ada pak
tanda-tanda kematian. Jadi ya miro nak guru tuwi tanda-tanda amatengeng. Nareko makadai tanda-tanda amatengeng bisa jadi bisa tidak. Yako ipenadingi asoy sama malung. Makenadiki makada melo ro kapak bosi. Wadi jaji bosi wadi to de. Yatu ya sange tanda. Persoalan tanda kematian. Andre guru tapat tasawufu ena bagai talu. Tanda menurut ada. Tanda menurut sara, lontara. Tanda menurut sara agama. Jadi telun rupa. Gangkan na itanay alena gurutta kaya Haji Abdurrahman ambo dalle. Maka da pekogi menurut idi puang. Tanda menurut ada, sara, lontara. Si bawa agama. Aga pape balin na alena andre gurutta. Anu harus miyatuna. Aga yasang anu harus waddi riak gurui. Tapi deto na waddi malada yak kataning. Magi mega tau sibuk mak guru tandra amate ngenge. Tapi ternyata nadodongi mi tepe na. Pega yasan nadodongi tepe na. Napahan tandra amate ngenge. Gangkan na dena na melok tatongi yasangi sampajang. Jasana pawas sampaja pak wis semua leku na reko melok kak mate. Namutoni joka-joka kak mas sampajato. Namutoni tudak-tudak kak mas sampajato. Angkapi pole matu tanre napa kak sibuk maka siwiang. Yana yasan na dodongi tepe na. Mohon maaf pak. Yasenge sampajang maka day ilalan na kita pikir. 2-3 baca-baca, 2-3 kedo-kedo. Ipa mulai na sabak takap bere, ipa capuri na sabak bere saleng. Jadi na rekod tuda-tuda makitannya sampajang asan na. Joka-joka kitannya sampajang asan na. Sikiri mi parenggaran. Wadi jaji ibolai parenggarangi, tapi ternyata de igaga kedo na sampajang. Jadi wadi jaji marenggaraki, tapi belum tentu sampajang. Jadi tapakan jaki, nareko angka tahu aku penrang pak, aku pinrang yewe, pakai mopa, pakai bansana ye. Tak dampeng kak dega gata beta ko akhira. Magi, nasabak tanya sampajang asanna parenggarami. Yang kedua, terkada yang kalinga makada yak guru kustas hebat. Magi denan rewara api jarinna, lutu ri angingnya. Maka de guru tak tangayo lo sampajana. Yako makanja i sampajana buat di memomotu jaji. Tapi nareko dena makanja sampajana. Salay bawan dia tu tahu pacapu micu. Aga betuangan na mega tau pak maka de ya ubolai pape japue. Ubolai wisang upahang riasang ngefong alatala. Na bolai pape japue. Tapi sisan na itang ngabate na mak jenne. Tale mak jenne na mak bicara pak golo sisan na itanay aga nasang aguruku ustaz nareko salah-salah memengi wadi kayala nya rato nang ko ahira. Maka de guruta nareko iko melo yala nya rato nang maga ni tapalari ko tama neraka. Maka demu pacue to kita neraka. Sila suruh melebih kenanya atau melebih ke yang kiri masih Allah Ta'ala. Tanda-tanda kematian yang orang pahami pak. Tanda nasabah ada. 3 na 7 tanda nasabah ada. Ya roriolo. Nariko silurungi petangnya si bawah tajangnya. Tamay waktu magaribi. Tapamoni sarai. Gora anana iya wabola. Ale macuay. Kanero nene na tapati-pati lari masupo leda purangi. Tapa-tapa mo ya melo makbaryang. Sila ada katungka ko. Ternyata de gaga hubungan na sarai si bawa amatengenge. Tapi ada penelitian. Ternyata yero sarai mampu mencium baunya malakul maut ribuan kilometer. Jadi narekomoni sarai pak bisa jadi mencium baunya malakul maut. Tapi ternyata kada aku kampot tah. Kenapa? Ribuan kilometer. Ya aku maka ada ribuan kilometer. Bay mas sebu maka bela. Wadito jaji angkai yaro malakul maut bukan untuk mencabut nyawa. Aga pale melok mina celeng itanet-tanen na.
Apa yero narampe dia riwayat Pak, maka yero malakul maut itu mendatangi kita 7 kali dalam sehari. Tak bekapitulalan na seso angka tu malakul maut celeng. Ni tatanat-tanan na maka da maga je iya to matoy mapute ni gamma na makare pucang goren ni bola ronda mo panonra. Maga je iya to matoy mak botana esa ni tulimo sibuk mo pa ma Facebook. Malakul maut itu selalu datang mengintai kita. Jadi rosara emoni nasabak nemaui. Kenapa? Karena Allah itu memberikan tanda-tanda kekuasaannya terkadang melalui binatang, Pak. Manue, maka Nabi tarilalan na kitab Al-Azgar na rekomeng kalinga ki oni manu riwat tu subuh. Elo duako nasabak iya tu manue naita tu malaikat Pak bagai dale. Yetega na 7 waktu subuh. Ternyata kalau di Bone itu Pak, jam 1 sudah mulai bunyi ayam. Mangongon itu manue. Setiap 1 jam pasti bunyi lagi. Biasa lalu tate 10 set diangka na moni. Tapi ia minta mega jam 1 moni. Jam 2 moni. Yako yang kalinga moni ya manue elo duaki. Kenapa? Karena ayam mampu melihat malaikat yang membagikan rezeki. Nareko patung kamanu ki Pak wadi mo taita. Yang tanda-tanda kebesaran Allah ini tanya makada si tanggana sedide pas jam 1 bunyi. Pas jam 2 moni si tanya no denon ro palawangan. Wadi mo taparesa-paresa manuta yako narapi tate apa narate ni matu tate apa de panang kamu noni ay manu patin rotu tapiara. Kumaga je den kanoni si sanda ni tabay patin romema pale. Sila suruh malabik kananya to malabik yang care ni maseri pung Allah Taala. Ketika engkau mendengar ringkikan kuda nareko yang kalinga moni itu nyarangi. Aga na sanabita ello alindru koko pung Allah Taala Pak mita tu setang itu. Jadi ada tanda-tanda kebesaran Allah ritujunna olok-koloe. Biasa ki mengkalinga oni manu jiki na sengi to bone. De bisa kadagasan ako pindrang. Narekomoni ni ro makada jiki goran ito materiolo pa. Jiki raka daleku. Yako depa ang welam-pelam mo pi ananae, anak daramo pi depa na puraboting. Jiki raka jodoku. Kenapa? Karena ini adalah isyarat bahwa kita ajak tapalaba iwatu narekodeto melodua watwero. Kenapa ada malaikat yang hadir? Sila suruh malabik kananya teman-teman malabik yang keri maseri pung Allah Taala. Tanda na saba ada. Ya roriolo Pak. Tapi dena vita makukwe. Ya komelo imapo to tawi tatalu. Maka de papo to mapunco sunga lete tengay. Peko gani pale natal apaki bawangi se di melo mapo to. Ariolo kade pagaya sama selfie. Apaki bawangin na talum ito melo ipoto. Maka de papoto. Akatan ni komano lete tangay. Mugan na kang yapa. Narikong ka melo nala malakul mo. Yan na to manu e paselena. Melo na sogo malakul mo manu sedi. Sempo pa. Yeroriolo. Tapi mako ko de na wita apa ang kana HP. Mas selfie ni tau eh. Hanya saja Bapak Ibu tak dampeng ka. Yaro biasa na puji mas selfie. Perlu ipaha cede. Apa iya na ita na cede keru ni ulun na mapoto ni. Yang perlu kita pahami orang yang selalu melakukan foto selfie itu mengalami gangguan kejiwaan. Enna aja no tapa marwa ibu-ibu Magi melo kemita butina. Ye manan na to mapoto selfie musti keru ulun na. De gaga malampu mana mata to. De gaga magi na ipakeru. Itu salah satu tanda gangguan kejiwaan. Apalagi kau na pendek ni jarinda tak dua. Weh. Aga si mapitangi jarimu dua. Sila suruh malabik na niya tomato malabik yang keri maser pong Allah Taala. Tandra na sa balontara.
Maka dari itu matuat tariolo, rilalan na kita lontarae, ketika engkau berbaring di rumahmu, nareko lewu ki ko bolata, rewa ki matu, lewu ki ko bolata, berbaring, depan atau matindro. Tidak menggunakan bantal, rata kepala, belakang, kaki. Rata mana ya roh? Na inapa icelengi capa na indo aje. Yakko yita capa na indo aje, maka de guruta rilalan na yaro kita iro mompo ni tu mesana. Nareko mompo i mesana itu tanda 40 hari. Ya mo nareko icelengi capa na indo aje de topa tu. Jadi dampa-dampa ki mati iro malampe-lampe aje na. Malomo tu mompo mesana. Tapi coba kita teliti Pak, ya Roma lampe-lampe ajena, biasanya itu akan besar perutnya. Titan, kenapa? Nasaba angka akwasan na pangalatala melo na pitakor. Narek ko malopoy erowat tanaro, malopoy apon na, kira-kira maresa na ita tu, capa na indo ajena. Kecuali kalau itu sudah merupakan tanda 40 hari. Nareko ipasigaru icapa lilay si bawa langi-langi na magele-gele mo pa isading. Maka daw di ito pa to. Tapi ako pa aja ni magele-gele. Cawi nito. Tapi jasana ta coba pa. May gawita ibu-ibu tutu timun na Pajaman ni magele-gele na to rewa. Itu tanda 40 hari. Tanda menurut agama Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam memberitahukan ketika engkau merasakan detak di antara kedua keningmu, nareko angka ipenadingi madeca palawana ningiye. Rimon rinna sampajang asarae. Watwero makanya mapenadingi, degaganya mapuray penadingi yolonero. Agana sang Al-Imamul Ghazali, bisa jadi itu tanda 40 hari. Jaka mana pura matu asara tasada-sada leta pak we nyama pa penadiku kada aga je pura upego namanya melade Tapi isad ding angka kue berdetak di antara kedua kening bisa jadi itu tanda pak. Ketika engkau melihat orang sakit meta dena melo manre berbulan-bulan tidak bisa makan pak. Magi ro aswewe magala manre. Siko iwerengi siko na capuri. Iwerengi nanre we na tambay. Aja sana yolo to marenu maka da mano nir macawe niro majappa. Bisa jadi itu tanda 7 hari. Tanda 7 ngeso. Tanda 3 hari. Engkato Al-Imamul Ghazali ketika engkau merasakan detak di pusarmu. Ya tujuan na posi pak wetange. Munrinna sampajang asarae itu bisa jadi tanda 3 hari. Telung ngesoman itu. Tanda 1 hari. Engkato nareko iparesa yaro de igaga sesomani. Angka de guru tadena na irapi asara. Tapi tadampe nga kade urampe ngaki. Apa jaka mana urampe na taparesay de igaga lesuk itu. Apa de ni gaga. De na rapi asara. Engka kejadian pak andre guruta ko sengkang macelle to malasa. Seddi anak malasa de igaga to matuan na amurena manibawang engka. Baka de amurena tabe pung ti tagare yewe la pung anana Makalalen ni wita modele na. Iparese ko guruta tanda 1 hari ternyata de ni gaga. Maka de guruta tegi lo tomatuan na, maka de dalam perjalanan dari Sulawesi Tenggara. Niga pale kami na macawe, maka de amurena. Maka de guru ta aja mo salaymatu lapungan anak mabela wah. Ako pada besaiwe, de na tu narapi asara, sampajang asara. Apa yang terjadi? Ternyata bangi pak berjama loroe, labe ilapungan anak, de na irapi ko tomatuan. Kenapa? Andre guru tak naparesay tanda 1 hari.
Kasus yang kedua, matua nenekku malasa pak. Uway mani uway na melo ipinung pakai pipet. Ipatatima ni pakai sinru. Maka de matua kumakun raye. Ita gari matua nenemu pak jaka manang kamatomu rapi-rapi. Joka kak pares tatan rasesona. Upadangi matua kumakun raye. Ma aja na talo majelis taklim matu koloroy. Ko pade na sangi guru tak de na narapi asara matu ya matua neneku. Matu aku ero makun raye na podama ng anggota majelis taklim. Aja nagagayolo no masigi. Magi mata jawat tu nasange indo na. De nagagano masigi. Apa yang terjadi pak? Ya matua neneku tumopil tu yasoy. Ternyata yang namanya tanda bisa jadi bisa tidak. Wasele na pak. Matu aku makun redena na taperi kalatu yasoy. Sila suruh malabik na niya tumatu malabik yang keri maseri fung Allah Ta'ala. Makanya makadaan re guruta. De to na paralu ya malada ya guru ya sangetandra amatengang. Aga pale paralu malada ya gurui. Iya paralu malada ya gurui maka da bokong aga matu itiwi nariko to pada mate. De to gato masiri mangoluangi sampajata yolono puang Allah Ta'ala nariko na pamate ki puang Allah Ta'ala. De to gato masiri mangoluangi puasa tak nariko na rapi watun na ajalenge. De toga to metau ko yolona mungkar nariko na tanaiki maka da pekoga tu hubunganmu mak bali bola. Yenaro yolo taparakai. Kenapa? De gaga jaminan na yarong kahadere ko irapi mo ago tumatu adenin na bolata. Yita mo pagatu matan na swebaja. Tidak ada yang bisa jamin. Iya lagi bolaku pamaka bela ko bone. Jam 4 subuh saya tinggalkan ke sini. De gaga jamina maka dawita moga matu keluarga aku narekorewe ka. Makanya ajak na ipalabe labu matan na soe narekode na to puram melo toba ko puang Allah Ta'ala. Istighfar 100 kali. Agapi salawae pakasingi. Karena itu bisa mampu memberikan kita rahmat. Wadi mancaji lalapamase na ipaha maka da ode to papale bajang. Wadi to mancaji lalapamase maka da o macawe ni kapangiyang kaniwita tanray. Apa namo ya pala yamanan na rupan na pasalak kamatiange. Namo yisamana maka da kumakoye makudara imakwe macawe ni komaridi makwe de topa. Namo ya pala mana ya ropa narekode igaga pamase tateki na ciliang. Sila suruh malabik kananya tumatu malabik yang keri maseri pung Allah Ta'ala. Maka de alena kakanda Iwan MC Town naro. Kematian itu bukan ukurannya maka da matawa pitawe na mate. Tanya maka da sarak na amatengangi malasa pitawe na mate. Mega tau pa. Yonrak ko rumah sakit tas seminggu de na mate. Pangunran na mate. Engkau nangka set di onrang ulau mata zia. Maka da kak mate magi malasa iga. Nasa deto na mate malasa. Maka kak magi pala na mate maka de salah cabu malakul mau. Kasi pala ya sa salah cabu malakul mau. Kamagi na salah cabu. Nasa nonrang ito malasa na si minggu. Yan naro to malasa ita jengi mate. Magi na ale na mate. Puta panasang salah cabu malakul mau. Sila suruh malabik kananya tumatu malabik yang keri maser puang Allah Ta'ala. Na set dim itu sarak na amate ngange. Agayro tuwoy. Yakko tuwo moki. Mancaji sarak itu amate ngange. Sila suruh malabik kananya tumatu malabik yang keri maser puang Allah Ta'ala. Maka dari itu pakanjaki parenggarata. Orang yang paling cerdas di sisi Allah. Orang yang senantiasa mengingat akan kematiannya. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah. Magi nasibu tawe mapalaung, sapa papedali, pamegaiwi waramparang, nasabak de napahang yasang amatingan. Di dalam kitab tafsir Salifus Safwah disebutkan,
seandainya manusia memahami yang namanya kematian, benenge rupa tahu na pahamana ya sangi amatengeng, namutoni dalle cedek genne to. Benenge rupa tahu na pahangi, maka daya ro bicara taro ada mesu poleriti muta, amalak pale. Kira-kira cedek mana mani bicara na tahu. Magi pale na mega bicara. Salah cedek na cerita si tahu. Salah cedek na kada-kadai si tahu, na nana si tahu. Magi na sabak de na pahangi maka daya ro ada mesu poleriti mo si tungan na tu apalang, amala. Nekia upan na majai yaro ada giling itu matu mancaji dosa. Sila suruh malabik dan niya atau malabik yang keri maseri pong alatala yang terakhir melo upalatu kakirilalan na yewe onruang. Mapasang itu tomatuat tariolo. Matuna ki tunarekode gagamana pada ilolongang. Tapi lebih fitunata narekomana pada irenuang. Magi ya tua ramparamu tu angka matu nang kasewa watu melo ko makbarangi de gaga melo malay. Melo ko balu ide gaga melo maliwi. Burane to nga mulle puru sularakna. Makunray to nga mulle saliki wiri lipakna. Nasabak mubak ni patanda makukwe. Aga patanda angka mubak pa. Yero dajjalang angka ni pole. Aga tanran na dajjalang. Set di mi matan na makita. Saman na tolino makukwe suwali mani matan na napakita. Si matalino mani bawalino. Iya na kedo mapalong wasele na tajeng. Nalupay ni bicara ahirae. Nalupay ni palong ahirae. Sila suruh malabik na niya tumalabik yang kerya maseri fong alatala. Padahal ipahang makadalino onrot cinampe. Puang alatala pura nito natantuang papetotota ritujun na lino. Makanya mapasa ka lauri idi manang. Terkhusus lauri alena sahibul bait, keluarga yang ditinggalkan. Amatengen na alena tomatuat ta hajja hadara. Sitongan na pura ni napat tentu puang alatala ritujun na papetotoi. Maka din ito andre guruta to panritay. Iya riasang ngetoto alena mitu sapa saba. Tanya saba pafole toto. Makanya ajak na isalangas saba na saba apulingan na toto Amatengang ngetoto lasaiwe saba mi. Corona saba, penyakit jantung saba mi. Terkadang si sale tawe masih lesuran na rekomate to matuan na. Gara-gara iko we, apa terlambat mu pendrek ke rumah sakit. Benenge masih ga imu pendrek ke rumah sakit, nulle de to pa na mate Indo. Namutoni masih ga ipendrek ke rumah sakit, doktor ahli muloi na reko ajalan na melo pole tatta imate. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Narekotakap po ni ajalang ngede na gaga uragangan na. Namutoni melo ya gade gaga uragangan na. Apa mega to pak kampok ko bone, kotomi bone wasang. Mega ladde aku ragan na tawe. Na iya nang kana tau mate, ang kanang kaset di kampong ulawi. Adya na utap pumakada kampong aga, mabela. Na iya nang katau mate melo ipanonno wujuna ko addenenge. Tapa ang kato yaro tau lari mak gere manu ko yawana addenenge. Magi na igere manu Maka dejakam mana melo mo pamarala malakul mo yan aromatu manu paselena. Bahkan ang kaset di kampung Ulolongan. Setiap ada orang yang meninggal. Yero anak na siaga anak na melo ipanonno wujuna indo na. Siaga anak na yetoro majale kay indo na. Maka daka magi na ya jale kay maka de barako ammengi ajak maladde nenggarat to matuan na. Maka daka perlu patuset di lapong anak na reko barusaha malupay to matuan na.
Belum lagi na rekomendra ipo imang. Napi melok mangolok ko adenenge. Po imang aku raga ko. Magi, ajak mo pa si dapirang ya adenenge. Mak dapirang ame to mate ko kampung eh. Namutonin lupa pa ima mendre boleh. Nareko aja lepak tatei. Ajak na mo salaga si pa ima. Pa ima sibuk murusuk tomate. Ye toro na tade sandala na taswali. Magi na tulitad de sandala tapoy mataswali na reko katomate. Nasa yero sandala enak make balipan na jaji. Yak kita orang iye wuju sapa mo pamatu bali. Setiap ada orang yang meninggal, terdetui sandala ano poy maswali. Kere-kere poy ma desi sana sandala lotomati. Cawi mali sandala. Mega toha aku ragang na tahu pak. Ketika si mayit mau dimandikan, melo icamme, idio. Aja na semua bolola isaliwang, bolola ilalak ko. Si kalili jarin na yaro tomat dior. Magi na yatcat tahu mak bolola isaliwang. Ilorang magi na yatcangi mak bolola ilalang. Ilorang ila isaliwang. Maka da marala mak dapiram matuk malakul mo ko tu bolai. Tadang pengakapusan ro. Yak ko mak bolola ilalangi, yak kita orang ni maralamak dapirang, yak ko mak bolola isaliwangi, saman na bali bola na yelo doang mati. Yang namanya kematian Pak idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu de gaga uraganna. Nareko umuru ang kamu tu uraganna, wading ipalamperi. Ipakasingi asi sompungata pada tarupato malampe umuru eh. Tapi nareko aja lang de nagaga uragangan na. Ya sange aja lang anu soro sanrah nagiliput tanala pay mapunana. Ya sange nyawa cedek na finrengang makipuang alatala nagili rewe nala pay mapunana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sila suruh malabik na niya tomato malabik yang kerya maseri puang alatala. Makanya ajak na isalangat totoe nasaba apolengan nasaba. Pekogi pale yakulle ulengi sabarak yangi ati loga-loga yangi ati isagay na yangi panading ajo panganna alena tomatuat ta hajja hadara. Nasaba ko ni romonro na itapuang alatala yasangi asak barakeng siaga ega na pacoba de gaga kalatana yasangi amatengan. Yena romelo na ita huang alatala, yule na mo tumpawe na idi na tuju pacoba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dena mungkin na coba ki huang alatala na rekodena yule empaway. Makanya Umar bin Khattab berkata, Yarona sang nareko na coba ki tu huang alatala na saba amatengang. Maka Dewi Pengulutta Umar bin Khattab ada 4 kelebihan dan keutamaan yang diberikan kepada keluarganya. Apa lebireng? Yaro lagi tidak membutuhkan waktu yang lama. Selasur melebih kenanya teman-teman lebih yang keri masir pung Allah Ta'ala narima kuanda naritu. Ternyata tu asogirap pada TV ki masenang. Ternyata acara cak papesana pada TV ki masagena. Ternyata abbatira pada TV ki salewangang. Na iya asan nangenge asage nangenge. Tak gatung ribate tak betui timpala japitul lapina pung Allah Ta'ala. Namuka engkata pacica lampu iparenggarata risesya rajanna pung Allah Ta'ala. Waramparangge pa capu manamua tu anu yandre. Buruk manamua anu ipakewe de gaga monro. Sangadinna iya yasidakkange. Yetomiro yapunay na rekopura ibantu pada tarupataw. Yetomiro yapunay na rekopura ki masidak ka kumasigi ipanre to kasiyasiwi. Selebihnya itu dena gaga mancaji angka garam mi asasam miritujun na toma bagaimana. Makanya bakal itu tomatuata. Nigi tau mak dan nuang ri anakna tau buta suwali ya tu. Nigi tau mak dan nuangi rito laingi tau buta kapu. Aga batuangan na. Ya sange anak-anak pak de na yule ranuangi. Siaga egana iya mani nataling anak-anak malasa mani indo na.
Siaga egana ilolongang iya manina talinga, masussa mani keadaan na tumatuan na. Tapi iya to na mate na iya mo mega pa nalupay. Makanya, melotuluk ka kepada keluarga almarhumah. Adya na yung garang ito mateta tak be kedua misi taong. Pak mega tu ya pa na nasyara ko buru ako pura malap tawi. Pekogi pale. Namuton itu surapati hasilapata wadding ngijaji lebih make guna ya tu. Alena almarhumah Haja Hadara. Tanya mesa batuan na tajeng. Tanya to andre mak baki na renuang. Aga pali. Namutoni baca kulu wallahu tak weka telu. Wadingi lebih make guna yaitu na andre mak baki. Akada aga pali gunana na to mapandre. Tanya apandre ngan na pa apalan na pasidakana mapandre ya paraluang. Si batu wer nanre tawe naggiling mancaji daging selama makasiwi mo piyaro tawe musti lolongang apalang alena almarhumah maka demaga pelik na ibacanga si pau na pojilade manre pau watun na tu tak dampeng ka ibacanga pau tanya maka da alena manre halusuna idi manre kasarana pakasingin niata. Pekoge pale iaro tomatua tario lomak baca pau untuk aga. Iaro batan na pa uwe alena mo pa almarhumat tanengi. Jadi ibaca ni buana yapitang yape sabiang maka dah ye pa uwe tanat-tanan na mo pa alena almarhuma. Sebagai mapai kainge. Ya to si tawe mako ko de gaga pau na baca ngato pau na linga ko pasai. Tak dampeng ka maka de pong alatala wa faqihatun katsiratul la maqtu'atu wa la mamnu'ah na yatu to mate na reko makanja i apalanna buah-buahan ngi maka ega de gaga mamparang de to nagaga macyangi na reko melo nandri de to gaga pada-padan na rasana akulino si agam yang ke na pauta yaro lagi bonyo to pa sila suruh malabik kananya to malabik yang keri maseri pong alatala makanya dek to nama rigaga to masan-nusanwangang. Tapi pakasingin niata nasaba iya sangi ason-nusanwangang mak bali boleh tu si bawa apa duangi. Cede bawang ate kata mapa dua kitu. Iya na melo mak baca iya panajaji na rekota 10 dua baki. Dena jaji baca na rekodena dumpu. Alangi kamanyang, degaga kamanyang, alangi gola kasi. Degaga gola kasi. Alangi sabuk kaluku. Sabuk kaluku itu nu pa ilalam pola. Cek dili se bola terrimana. Set di pak baca leto bacana. Aganaseng rumpu mapaletu. Jibrilu tiwi. Si bawa Nabi Muhammad Allah Ta'ala na letu. Bela patu Allah lengan na reko rumpu. Pakasingin yata. Yan namunang kakamanyang na sabak baun na ya paraluang. Wangin na ya paraluang barako amangi madape imalekae. Ya naroon na ro nareko na baca ni alena barasan jewe patoni kamanyata na dape malekae na dua ki masalawa. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap ucapan yang kita ucapkan, maka dari itu malekae amin. Nareko angkato mate ipasarat tubun na si bawanya wana ko puang alatala na 70 maleka majempu ko tu. Makanya yan naroon nakada nabita narekolo ko rito mate pakanjaki parenggaramu pakasingi parelo duamu. Ada 70 malaikat pak, 70.000 malaikat yang hadir di sini. Nasabiki tutung ke adata nasabiki. Makanya yan naro gunana yundaki lokoi tanya makada yundaki madapu nga bawa. Aga pali doa ta itajeng. Pak doa ngata kita panjatkan doa yang terbaik. Apa de na yisa makadaniga tumatu ti munola lete pa duang ako itarima. Ayak ko iya mi caleleku pa belum tentu to itarima na. Wadi jaji ang kataw de na iranwang ternyata pa duangan na pala iro itarima. Maka bersyukurlah kita alena Haja Hadara banyak orang yang hadir pak. Menjadi tanda bahwa beliau itu adalah orang baik. Engkau lokai ko siagam yang katau arwami pulih.
tati asera wenni de panai pamula tasya. Maka da kamagi, maka da jana tatajangi acara mani. Maka da kamacarama kita tasya sini kadera mani caramai. Maka da kana maruamo wita bolay, tegil lo bali bolana. Yaro lagi arwewe pak set di malagu, set di MC iya macarama. Berarti 5 mani. Maka deni gagas tas. Sini bombe na mi yena sa ko kompleks eh. Maka da magi pala idi de na bombe ki. Maka da peko cara na ya melo na bombe. Na ako mi boleh tulimin rasanru besi. Abala apa. Sila suruh malabik na niya teman-teman malabik yang kiri maseri mong aladala. Maka dari itu mapasak kalau ridik maneng ajak na labu matan na sewek kedua riolo depa na ibaca istighfar astaghfirullahal azim beka seratu. Yang kedua maka itu nabita nigi tau baca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim beka seratu asera pulona asera persoalan na selesai kayak tu 99 masus sadui balancai la haula wala quwata illa billah beka seratu. Masus saja majamange la haula wala quwata illa billah 100 kali pak. Beka seratu mo seso. Anak-anak ipas sikola maresa yung kosoki bacakan la haula wala quwata illa billah. Agapi dena melo mendre arisange. La haula wala quwata illa billah beka seratu. Lakai tuli calege-lege kamata-mata. Bacangan ilahaw lah. Pagkata tu lakay maputi ni gamma na napuji mo pa ma Facebook mita anak sema. Anak sema tu nataja lalo. Ya kumakoy ro lakay ta ibu. Loki pasa penrang. Alitoki waju sema. Yan naro tapake ma dafurang ngasawan ni. La haula wala quwata illa billah beka seratu. Agapi, mega inrat tak ada na yung lewaja. Mega inrat tak tawajay. Kama nasibuk kiminra la haula wala quwata illa billah maceta we. Sila suruh malabik kananya teman-teman malabik yang kere maseri wong aladala. Maka dari itu jadikan kematian ini sebagai nasihat. Lino onro cinampe mi. Engka arewa ketapa. Ajak na itajas sabae. Pakanjaki ni bawan niae pakasingi pakasiwiang. Maka da magay, dito tu maka da paralu pamatan resikulay na makanja pakasiwiang. Dito pa tu maka da makasipaap batirang na inapamelo kinapuji po ngalatala. Inna akramakum indallahi atkakum. Pakasingi ni atte-atte ta. Pakasingi ni ada-adat ta. Namutoni becu watakale. Malolo umurueh nareko makasimu ampe kedo. Mega tau pak buruk buku-bukun na mate watakale na. Tapi 10 tahun dena paja irampe madeceng. Mega tau pa macuan ni makare pucang goreng ni tapi dena pajak kedo anak-anak. Iya mega ilolongat to macuan ni mega isapa ni to matuai. Isapa ni to melo mapangaja. Maka dari itu tapas salama i aleta. Tapas salama i kampota, tapakanjaki niata, tapakasingi atekata na ilolongang yola ampe kedo madeceng. Saya kira cukup sekian. Na magi-magi makiguna lori di manang kweto pa lori alen atau mabicare. Pada loni may kipapala 5 mapacita. Ipangolo ati macinota risisi arajan na pungalatala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma ghafir li hajja hadara pundung warhamha wa'fuanha wakrim nuzulaha wa wasi' qabraha wa dakhalal jannata ma'al abrar.
Ya Azizu ya Jabbar ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kfina bihalalika an haramika waqnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.